Ал осы видеоны баштамастан бурун мен сендерге Sterling YouTube арнасын сунгум келип отур. Неше түрлүү летсплейлер көресиңдер, канчама оюндар ойнады осуган дебир. Давайте осунун арнасына тиркелип, миң жазылуучуга дейин жеткизип тастайык. Sterling YouTube каналы еще веб-камера менен түсүрөт экен. Мен сыяктуу тиркелип, колокольчик всеге басып кой. И видеосуна өтүп, лайктарыңды басыңдар және комментарийга Мирбектен келдим деп жазып кетиңдер. Мына жерде караңдар, Audi, Mercedes, BMW тургуй. Соска болуп менин BMW турган мына жерде не деген көлүк десейшин окунан караш. Эва надан да әдемі гонау деген. Базар жок, мына BMW-ны караш. Базар жок, соска болуп турган, просто налардын касында. Кой, на кыласың, мен осы билейтин жерге келип едим, дискотекага. Ойбой, билеп кайтпайбыз ба? Барып. Карындас, чотан билемедик ба? Хоп. Билемейт экен ол мен. Жарайт, өз кайфым өзүмдө, өзүм билей берем эндеше. Деп бийдин түбүн түсүрөт ба? Бийдин түбүн түсүрөйүк, осулай дурус ба? Өстүп биле, бит биле. Уйкум келмейди, содан соң уктап кетемин. Не деген кайф. Мына кыздын өзү кеп тургу бийлүүгө маган. Чотам карындас, кай жылгы боласың? Мына эстпей атырау дейм. Эстпесин, мен өз кайфым өзүмдө, өзүм билей бермейм ба кайфтан? Уйкум келмейди, содан соң уктап кетемин. Кой, билегенден не пайда? Мына өзүнчө кебапты го бир. Башка жака барып биле одан көр. Мен алдымда арбаңдамай. Мынау ким так? Ойбой, мынау бир треп турган аспаны бар сыяктуу. Мына бирөөнүң, Мынаны караңдарчы, еще мына охранниктер. Охраналар тургой мына жерде, саган. Так, биздин BMW-мыз кайда? Кайда мен BMW-м? Урлап кетти ма? Бирөө мен BMW-мди урлап кетти ма? Так, мен мына эки говно машинадан бирөөнү таңдабым керек, эң жакшы деген. Эң жакшы деген мына Audi го. Кеттик. Ема, мен BMW-мди урлап кетти. Кайсы сол мен BMW-мди урлап жүргөн? Азыр көрсөтөм мен ого. Айтпакчы, мен мына жол жөнөкөй, мына магазинге чогуп кетейинчи. Так, давай. Всё, токтой сал. Мына магазинде бизде маркет дейди, в общем, баары бар деп жатыр осы магазинде. Реально мына жерде продукты бар экен. Мына жакта пистолеттер, гүл, анау мынау, короче, осундай бир заттар көп экен, базар жок. Мына жерде мен деген мына компьютер сатып алгым кеп тур. Мына караңдар, мебелдердин баары бар го мынакта, базар жок. Кийин сатып алармыз, азыркы акча жетпейтин чар буларга. Базар жок. Так, енді не істейміз, Мен BMW i8 табуым керек по-любому. Жарайт, кеттик оданча. Бизде мына жакка баратын болсак, билейтин, кинотеатр. Мына дискотеканы көрө бердик го кайта. Так, кеттик, кинотеатрга киремиз. Так. Ким? Маган бирөө жазып жатырмы? SMS кепти. Түсүнбөйм мен агылшынча. Казакча SMS жибериңдер маган. Так, мына жакта бизде кинотеатр. Оң, сол. Кеттик, солга кетемиз. Мына жерде жогоруга чыгамыз. Мына жерге отуруп алам. Оппа деп кино көрүүгө болор экен. Бирок мына орун унамай турмаган, так что мына ортага отурган дурус. Вот. Алде мына жерге отурсам бекен. Любой орун меники, короче. Любой жерде отура берсем болот. Так, кинода не болуп атыр экен? Ал, биздер кинону көрүп тастадык го кәдимгидей. Кеттик, эндеше кинотеатрдан чыгамыз. Сосын эстеймиз? Биздер кинотеатрдан чыгып, кеч батты үйгө кайтамыз. Мына джипке отуруп алайык. Мына Lexus 570 ба? Базар жок, Lexus 570 бар. Так, осылай, короче. Бассейнге келүү керек негизи. Шомулуп кетпеймиз ба? Пляжга барсак да болот, жалпы, бирок бассейнге келгим кеп тур мен.
пляжға барсақ та болады деп, мына дәл жолына келгенімді айтам да. О, мен BMW i8 мына жерге әкеп тастаптым ма? Так, түсік. Оданша давайте BMW i8 мен қайтпайын ба үйге? Бәсе пляжға кеп қалған екен ғой. Мен машинамды алып жүре. Кеттік. Онда біздер үйге қайтайық. Вот, тоқта. Осы жерден қайт. И любой машинаны ауыстырып, нәски ұқсатып ауыстырып айдап жүре берсең де осы жерде. О, мына жақта BMW i8 түгіл достар, наңғыраңдар. Bugatti тұр мына гаражымда, базар жоқ. Bugatti-ді біреу әкеп тастаған ба, или мен сатып алдым ба деп қойсам, бірақ сатып алмадым, анық ол. Сатып алсам көрсетерім. Так, Bugatti, ну ладно, тұра берсін, мынау BMW i8. Короче, үйге қайтайық, не істейміз енді басқа? Үйге қайтамыз, одан гөрі. Айтпақшы, лайктарын басыңдар, анаға жазылыңдар. Давайте, келесі видеоларда жолыққанша аман сау болыңдар, мен кеттім ұйықтаймын. Ұйқым келмейді, содан соң ұйықтап кетемін.